Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Merumpok lom dengan vlog Tgk Nasir Sanusi. Dalam videonya kita tanya pegah Saboh perkara khususnya lun pesan Saboh hai ke adun iaitu Nasir Usman botak yang na di Denmark. Kasih saudara mentua. Kasih ne pegat video-video provokasi ke Aceh. Kasih saudara mentua. Dia begat provokasi video-video untuk mencuci utak anak Aceh. Acehnya kadame cedera mentua. Wate perang awai ke pun ne pelung ke di luar negeri ne petinggai Aceh. Ni petinggai kamu di sini yang disipak di trom le sipai watanya. Jadi jino bekle ni pegat propaganda ASLMS murahan cedera mentua. Urang don di sini ne minta peng ba forum PBB. Urang don di sini ne minta peng ba ASLMS, ne minta peng ba organisasi UNPO. Ni pertama isu-isu Aceh, isu-isu HAM untuk ditebit peng le PBB ke urang don. Kasih cedera mentua. Nyam ba kerja mendang di sini di luar negeri. Jadi keluar tu. Wate perang negeri ne pelung gadah tapak ne pelung cedera mentua. Ni lingkau Malaya ni pelung kedih luar negeri. Jino ni perjuangan je di sini. Apa ni pegah? Nyamban cedera. Nyo video nyo lu sampo ke drone. Ke drone cedera mentua. Ke drone adun mentua. Tgk Nasir Usman botak yang pegah draw anggota LAS, LMF, hana bla bla pegat video provokasi. Nyamban cedera mentua. Hana le Aceh kadame, hana le AS LMF cedera mentua. Aceh kadame di payung NKRI. Jadi saudara mentua Tgk Nasir botak kaji ne piuh gede. Propaganda murahan. Hana yumle. Urang drone di tepe le kita nyo le anu muda Aceh menunjuk tepe. Urang drone di sini ni amita peng ba SLMF. Urang drone di sini ni amita peng ba organisasi UNPO yang dia publio isu-isu HAM sabe saudara mentua. Kaji piuh gede saudara mentua. Nyamban saudara mentua. Bele ya putar-putar lawak ya pegahnya ya pegah je. Yang menyerencana dengan pejuang kena wa cedera mentua hau bumoin datu. Kena wa Aceh cedera mentua. Dalam perang berjih pindah pelung cedera mentua. Matu hebat hak kamu hana mu pelung dalam perang cedera mentua. Nyamban mutun tepak ino. Nyamban mutun boh tu ino cedera mentua. Drone gadah tepak berhenti ni pelung cedera mentua. Ino pegah je. Kanyo kaje hanapah je. Gamban cedera mentua. Bele pegat cagok gedayo. Yang ban pu jagok long gedayo. Yang ban cedera mentua. Nyo khusus ji. Video nyo lun pegat ke drone adun mentua. Tgk Nasir botak yang ada di Denmark. Jadi bele pegat propaganda murahan untuk Aceh cedera mentua. Kaji taubat gede cedera mentua. Menyo rencana mesti rasa di sini hana senang ni susah tan. Duduk di luar negeri atau susah bacut kena wow Aceh. Jak wow Aceh kena ya leke posisi apa yang galak ni be aduh pegat propaganda murahan. Ya pegahnya jak pegah aje saudara mentua. Brojeh ni pelung jino hanayum ni dah pegahnya dah pegah aje. Otai gok pubut ka hana betul. Nyamban tak pugut draw tapi handa je pubut brojeh tak pelung saudara mentua. Nyamban kajilah saudara mentua. Ono mentang video long sekian lo nakiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.